Ryakasinga Center for Higher Education nemwahara za timu kirumani zirkwija kuhayanira empaka z'Emizaano y'amashomero ga senior muri Sheema district eziri kutandika esabite rkwija. Timu yaboje hamwe n'eyabiiki batwire nibatendekwa kumara emyezi 2 okwetebeekanisiza Emizaano egi. Aba bagizireho n'omushagi kandi enkunzi y'Emizaano Amon Agaba obahira obuhwezi bwa seti 3 za uniform okubahwera okuzaana kurungi empaka ezi kandi bakagaruka bakasingura. Ntwara omugishogu kwandinga uniform ezi seti 3 kugihereza abari Ryakasinga cye. Ryakasinga cye tuyeneza n'umupira kurungi kandi nkitwa bokusaka hunga. Tugenda tukoranga naje bakurya byo kurya byitu. Twe kwa salama tuma twasharamu twajya nkatuhereza yo buyambobu Ryakasinga egendeza neje nangwa so kongera kugihereza kandi okongera hari yecho kuba natandike kuzana aharengo wa district tuzako bantu bahamizi. Yes, twasima munonga Jakuburumira Ryakasinga cye abo kutereza donation ya uniform z'abazana b'empira seti 3 n'ikintu cyukuru munonga tusiba munonga na no bagize bisomero nitonto ba promise yanki tukabajani akuya kino mutimo gumwe kenda twesange Masaka omusemizi eza tukuza East Africa. Empaka z'amashomero ga senior bwa Sheema district nzija kuzanwa rwa kabiri hamwe no rwa kashate sande rkwija kandi nzija kuzanwa mu bishayi bya Kabwe. Abwa TV West and Aloysius byamukama.